Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, ninwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. MLA jong Maulai constituency ubah proses di Saukme hak arpo nyoterik ubnaya yong arjar arpo ulaya kendo ya ki pastor ki temen basan ki dekhot jong balang Presbyterian Maulai Nongkwar na benta ke jing penkre penkrom ya ke jing seng he jong presbytery ka ban long ha ubnai rempang jong snem arjar arpo lai hallo Maulai thlong hagni ka sngi le don langru rang ba snong jong Maulai thlong ubah teli lang melim long bat kiwei Hadin balada banjurip yaki jaka badan kam naga benta ka jing penkre kum ka surok ka ka jaka penyang kali bat kiwei MLA ula penpau yaki jing kemen baka balang Presbyterian Maulai Nongkwar kala pentip keloy kenang bakin yo ban le khambha yaki kam ki jambaro hak bayadai bat ka jing penkre yakani ka jing seng he hagni ka jo ka sngi ba proses ti Saukme ula jurip ru naga benta ban shna lenti ya kejan hapo ka dong lum maunai Hadin kani ubah proses ulapoi sasyamau tawar ban sam yaki core computer syaka scene and secondary school bala IT haki sister ba penya yaka school haka jingdon rengkat urang ba snong jong kesnong mau tawar ubah Cornelius Kharkengor kinong kit kam snong kinong hikai badro ki khna school Ini aku boleh minta juga puak ke bak pelat kita kan king tu mak bokong san ya kadai dah minta kerja konkret dengi kum kebalang ya kerja pedang ya Maulai Presbyterian Osnem wan tiga bokong san ya kadai ka kaweng ila CP1 bukti kelai hi ingkong ingin ke slok ba namar hangte ban kiu le tu kala sniu ba ka tu mah tiga daw kaweng ke jong si bakam nalaru kam don tiga mti ka tala ne man ne song happy tiga ba arpe ke dikani ka kani footpath ru bekum tu kani ba sodong kamadan bani slumon sosor kala kani kala tuluan mala sna shock pastri kani tiga kam I tenat suhiban jing sang mah tiga tu borak sodong malan bani sosor tu tiga ka balai be bakan kam kumsan menyebut kadi bani sing mani tu kan namar wangi imut ban pendap kendo ya tu bentak ba ya kompon ni mani se bentak syakmat Jadi ibu benda parking hang tu, dia ada lapan pendap yang turu lesema. Sedang dari pendap dia ada lapan pendap yang turu kalau alam kerja mentua bukan terus parking. Dia sengitip pertama ke parking ke berbagai kawi bukongsan. Dia tangan cakap jingsen ke parking badan. Yang dari kadut tu kau ngatai lapan dan kami ke tuan ni. bangsan lah Bandai bisa ke bukongsan tama. Terus yang kajing lak di start dengan dia kata ban. Ada balak balik lak tu ban punya rumah terus ni nama. Pergi bangi siam ku balang ni siam meladap. Ba ki babon hi ki ba hapkit ini jinseng da wai ke ba asin ru ide kilo mau nei. Nama ki beri masmi nang ni kim poi su sing jongi situ dia nyom ba sini. Dia kita tak kata bah kini sini kan. Di kata ngisu imat ko bangsan musu. Buat ngapot. Ta hai ka ching thumui ka ching don ching này long nak betam khát yaki ching don kam bede này po mulai phong kerpang ne ka sinong lumune bede ba ka prestri ka bangin sayo ne usnyam arhajar pulai te kumbangi ai menta hai ka ching long chingman ki lente ki sikian kin khain nando ki motorable nando ki footpath bat ki wi ki ching don kam kat shiba phai ka don ka ching ko ha ka ba let's say kum ka sinong hadin baka lada ka prestri kan wan long lada nakaling kasnong nakabalang bad yang ngemlak mesin kan long penman kasing le rang
te habe de kan ngi pau si sngu ba ka balang kalaya syamat da ka ba ka cok tin ka snong mat hadin kata din maka balang kala ya syamat ngang lali kendo iba mat kali kasai ka bengedon ta ka de ka balang ya baik lang ka tu cuma lang kata na kaling snong iba ban ka balang te ko mangi menta nalor gini kisro ka bakong santam ka ba kumbala batay di skrim ta kalong ba kibabun ay kacikit ka bakhi ka de kinong lumune namar hadin ba habak kecisiang kawan naik ki pajba nong kecisiang kebun ki ilek berung ki longyeng kestan ki badang ne ndetang ki longyeng kestan ki decang kestan ne ki bun no ki we ki nong snong wat ki balong balang ni balang ki dan ka nono ka balang ro ni tre kan nia pring lang ki bro te kuma pi ai menta unu upai bangi ai hanem ta unu upai ro bena duk po pastri kalong temporary kan ban kalong kebahat bakcing ikut kalong ba hadin ba ka pastri kalakut unu upai kon wiang no bat yung upay PA kung makalom ta kasaro kadi kasing kerpat na kalingka sinong hatam tukupon na kadong lumune ng kerpat wat hadu bangi ban ra plakat hadin ba awan ban play kani ka lentes ni nam tak pastri bat la kerpat ban penya ba kasing penya kalong bahak tukupor ba yaw ni upay ban penya detang lada ya ka maintenance ha ban tip hai hak tukupor ng ipay deki popo ja kasnong kadong ha ban lut namar unay upay uwan na ado ng tinapo katop ng kwar. Udon may hapo surok. Hachirong si surok. Kawan kakali karung sa lantlong, kawan kali karung sa ng kwar, kawan kali karung sa pauserpi wan to ulat kot. Tangkom ta mas niyo kubor ba upay ulat kot ladap himla balay umdon siyo. Ni ha balik tiat hakador praspa. Ba mingki itip hay kata. Itip ba nakaling kadong ngay. Te naman laom bay ladap ikwa baka hapo alung nay kan nyay niya. Kemud ya kemen senan kemud awat usoket batang arpo pengkaro kasino ngade mentep hai nay kren ni upai le takada bunsin yakinai nglasu ban penya ko nglasu thiet hai bai kanno de ki phau tu leng lai thiet ki pai te hadin kumakalom tay han ko ngimla su ngem ta hadin baka cing bombit bombyang su nang tin po ka top kamin po kwar te ladon cing penbai padang conga bat tukpori ji engineer beri i ba miki ya penbai ngili kerpat na kati arai tadi min kerpat na kati arai kasya da kabangin ya bate kapor ni hane ngin yo tang cenmiet ta bro sis ngai aduk mestiap kan yo kati arai dan ri kecing bro ka bembyang kadon ni mesin bus ni bat hawawan kecing bus ni bak ado kilong try maki tangi ngindang tang kinong up mo kinong sya bakin ism ki teh bakal kecing isne ciki kamdon syu ingi akut no kan bakal akut sini ciki akut no nomor la sisim na po ti aray ni ko kada kumagalom ta kani ka cakah ni kalong kum ka risiam hakaba pi kinong ni laduk na ruspa ro ya ko haban sitit dai haban tit dengan sungu iba hadin ba kala don sing kandu kum nai hakani ka por hakani ka cakah hai te ilawan man persmo ba nakaling menta te ladon kecipeng kre hakaba hapo lumne ni na house connection bat ngidon ni cikriman ngilai ai ba tu terpai hadu halan trong lapai te mana kane nga susul ngok nga kelei ba mo nga bro serta ngila habang itu kana spang ko nya pho samke begin ne hadin mai ai ba youtube pai blue lakut no halan trong kawan yang kecing diau kecing susi beliau lakut no ma te layo kecing percaya ni ba nomor ba tu kontraktor ubade ban sim itu bentas te kamram chung uladiam kabasa nalan trong chnai mo dawe pa kontraktor ya ka ba uklem patla men le namta ta kecing pat kalong hani ka pon bang sim ya kabu kum nakaling kasnong makadong ba hakbe de ni ka pastri ni kwa kan ba laknunor ni ka ka ba lasdang ban wan ai ni cikmen dang ni ai ti pai bulu ba kecing ka masang menyai laknunor po pastri long ngla man pendap no kan kanang ba kan nembu cing ya ki pai nong sinong jong ka ni ka dong lumune kam tam kum hakatus ngai ba kum ki para bangai laki long naka balang pastian na kinono che balang ki bale bede ginong sesinong nai kin haban pring ni ya ki nong wances yang haka pastri hanika dong dong ya haka banding kong ni so ya jingkren na kaliang jong skatri jong ka balang labu akhmat ka jonga ida ka benta ka jinon kam ka bede na ka benta ya ka jing pekre na ka benta jong ka pastri ka maslong hau bena hau snam basawan te ka masaba ka bliker pang na kaliang jong balang bagilah kau perhat kham kloi hak bede bakane ka benta namar pis go thur da nakaliang jong balang ki pedep kham slem
Di hata kapor ke bangi ngin ngila syule tang bandep tang dorkom. Kalong temperi no jing dia. Laka di surok temperi, ladi ke temperi, ladi ka to kanuruk long temperi nama beli kalong long kerki. Di nakaliang jong balang gel aipor nga kam kabiang makapor. Di nakaliang jong hingi sakit kya laka day mata nakaliang surok, laka day mata kata beli gel ti mani ng mata. Laka day mata paro ka hingi saya pek ha. Namta ka jingbit jingpiang ka bade hi na ka benta jongki prabungat ki bron seng sya ka jaka hang ha muslim bersawan. Dito ha ka bade bad nakaliang jero basnong lapan kan mau ha ka bade unu pait. Dengan skam hap kan mau ba unu pait wan komni po ngam long madi syu mga. Amlong syu mga ta kadaw ngasi ong ngasi pait po kalong kasukai ka jingi sudah. Dito da ka de nga ngajong tang ka wei. Abang nong mat mga pai ba amdon kamon kuslai. Pisi tu yang nga kadi benta junga nang no ya ka bangan wara. Nang no bangan ai, nang no ban penbiang epi. Kata di kom dia. Kam de ka kam kalong bapeng sung tu ya ka jing jo ka snong. Kam tu bali. Ka snong la hap ya ka bana ka snong ban sim ka dan snong, ban simu ka dan MLA, ban simu ka dan minister. Nali orang ba snong. Hapen biang ji pait lo ka habi kren to nakaliang jong ka snong. Don kanuno benda don kanuno ka repairing hapde in ka snong. Orang tak habikan TRI kata baru ahi ngan omos komen lang liang ka snong. Dan mo ta ka jip ikli nam ta ka jim hajbe long snong mansia hablong minister hi long si minister hi long MLA hi long MLA long rang ba snong hi. Dia ka pau hang ta pada ka igbami nang ta pau ka long ya ka. Kon pau ka long ya kinum hikmat ki ba ban tre ka jinharan hin ta jumki. Dengan ong tang ni ojong ipai ba. Di haba dang long bab kisau kami ti kambut iki khaki ai bi renti. Di haba di begini ki hak bade bagi jing bu na leng nak de nak leng snong nak le jong nak leng jong palang ru. Ini baru hi nak leng ngang trestop. Dengan juang kan we haba pitip sanga nga pitip sublay. Abang nak leng jong ate kamla. De baru khaki pitip sublay ngis kam play hi suku. Mak ai bangi temu kai bangi le ngi nak mata ka buram bu jong play. De ngi swinti hi la kumno ba syai ka tang por ya ki khaki ken biang ken bet. Bat komunihi da ka bit ka biang no sidong la ka dong la biang no sidong iskam sim tio padang ngin ura no mata yusip jiniar hang ni masakan ngai principal secretary jong PH ya ka bade in charge ka PH ngasa ong su bat phak sip jiniar no sidong non pet no mata ya kani sum ta ka lumune ya ka lumune ka ka mata ka long house connection ya ka le ka shop ka house connection bong man na ka leng bali ka de bot shar mat pai ba hani ka janjar kila sitam hadu kata hak beri umdi ngaji pakat teng gilang numune ke dibeli la kru kerpang mana lor bagi jejar stam mentai beli na lo kataro ke yo hi thiet hap thiet mo hap yo hi bani thiet yo hi lang mania bam step meski men miet berkhaj beri kru ula kru kerpang ya kini snong ni te ko bom bali men ba situ kala kerja siap de mata ka mata pada ka kelaru ka duriau no de fiom na ini peknya lang no bakan ni ke biang kan bet namar ka benda jong ahi ka long nak benda jong pai ba di nomor jong pai ba beli namar ba habar skap habar khmiet na dong sedong di ha ka bede bagi ni sngi jinon kam ngajong nong bong bikhwat ini sngi mata ka snong ka jong ka barang ka jong dong sedong ade ka benda ni khat hi bendan benda la ka de ma ka industri la ka de ka profession la ka de ka anu ka noro mata beret bakrau ka de ka benda jong bikhmat nga jong ade kupa pada la ka liang jong belang prestian ka sibo ke don ka jang he nak lagi peskoru kadang beta juga ahi beta juga berdorkan. Nak dia balangkat lagi dan profesion nak dia nak orang mengaruh kadang beta juga ngalong pa, long men long kunyi. Kalau long pa long kemen long pa long kunyi men kadang beta juga pa kunyi men bandon mentalang. Jika lo kata kadang syong kadang sungtu, nggak juga mo. Kadang hausan juga kadang kawin nggak aingu you beli bu ai kadang kabor kabos sungtu kabor pekat. Barka haju kapol kemensim keluit kemensim bersebun barka mesim menlep ha. Barka kam juga hi ngaphat kam ha kalong yaki wei bani la jong. Obli ajit nga kadang kam. Ba jong kan ni wei kalong la jit nga. Kajingi long ifat juga kalong ka cimentoy nam tak sno thau hi para koi. Dengan scam ngau tak ni wei na kadang jong ka prabga jong no par. Ba kham tam na de phi ga bu don ka khwat andor kat ba phi no kam slai. Dengan don kat na baro kiliang la ka brit la khraw. La brit ba khraw hi don kat. Di petnya betun biang nama tak jun kam pai ba kam tam nak liang junga bagi skam nak liang snong nak liang dalang kanung so keben kam tam musnem hunus nem bersawan abang pekret nem tak prestri mata la asnem tam simyo syu mata ya kecing senghe
Kerja senghe ka ba kerja senghe kat kerja senghe. Tinggi community hi ka mo hostam ban suan ngin duai show blay. Adalah kalong ka mon joblay kalong ba kini kijinge paro ke bangile kendu hang asnam pata ba kini kendu kendam. Kendu kendam bar khat ngini ini ob chakri kam hayo blay. Bar ka jong ka ne wei la dan nakal jingi paro hi ka dong do komen siem ngin duai show blay. Ba siem kini kijinge bangi mat ni sengi mata. Untuk COVID terus scam sejak no scam kini kiki berhak tu kita mah Rusia Ukraine dan kejing apa ibak kejing kedua berhak ngi di beri ujung boleh kamu tahu jengi ngim dal di ngim dan bor ai kamu tahu jengi macam ngin tip macam kerpat so boleh hiu ka ben sim jengi ngi kwa ngin chakri akhirnya tiba usnam arpo pulai kan long shop ko ka jing ku ka bakrau maka jingwan jing prabagat yang sani ka jaka kan long shop jing ku bakrau ada sem ke jinge ke bangi lemat terus ke tahi ke scam nak kali ngajungi nama scam seduk sedam ini bersyakri lut ke tengah jong balai tinggal lek ini sengi don ke senghe ke balong ha kini sengi mana kini usnot kum tu lek beton ke balang kaflik bagi pelong persen si sepo masau si sepo stambrok ke jing tu jing prabagat mablen asnam tam de senghe so ini ke jing tu jing prabagat bagi kuahi Kalau kejin dua hiang lah kejong, kedua hiang belang kejong, habis kedua lang pada kampir. Di film mana? Kalau dekat sur ke bakrau, di bagian ngin rak kalau ya buat ya kejing, kejing isu boleh usap ya kayak berkat. Kalau boleh sibuknya nak kalian kejong ke balang benar senang. Di kini kini baru bagi labu kuat jengah, nak kalian kejong hi ngan sakit kia. Non kami ya kaban, nak kalian jadi mempunyai mau. Jadi sekolah mana kalian kejong bah, serai kejong bah. Emily jengi dan buat berkat bukan mau ke biang. Demde ke jingla junga pa jisna ke jong blai mo obleng ngi long konsen ngaj ong ngalong misman rum step rum ngi long hilong tik nom pa ba mde betam business ngi non kam business ke business junga ngakwa maka mulai kan roy kerpah kata business junga pa ba on biang bit kata ke business junga pa ba on biang badu masuk on biang ke jinon kam biang kata ke business dok tam non kam business belum la perku lo ya ke kam ada ke beta junga hi bechat ko Welcome, sir, to a short program. Now, welcome. Happy welcome. Happy welcome. Happy welcome. Happy welcome to you, dear son. A day so full of love, a day so full of joy, a day so full of grace to have you here with us. Take this opportunity to welcome you, sir, to St. Anne Secondary School. It is a developing and progressing school. I welcome you with full of joy and happiness because your presence here gives us so much of courage to go ahead in educating the people of this area. And from time to time you have come here not only to see, just to see us, also to assess a need. And I'm sure your heart and soul is for the development of this area, and that is through education. So thank you for coming, and I hope you will continue to come. So as we are here, I also would like to say something that thank you so much for your help. I think not only this time as MLA, previously when you were also MLA, you have helped a lot to develop the school. And previously also you have helped to complete the wall here, the wall that we are in need. So thank you very much, and I hope you'll continue to help in the future. So as you know, that infrastructure is one of the most important things that we need in order to facilitate good education for students. So there's like playground, classrooms, computer lab, science lab. So these are all the factors that we need in order to give a quality of education to the students. So here in St. Anne, we are trying our level best from our side as the management. At the same time, we also look, forward to the
help of our representative of our constituency. So we are having almost 400 plus students here, and then we have a very small classroom, very congested. And in the future, we look towards hope in the sense that with your collaboration and with the collaboration of the village, we will be able to help this area through education by having a good infrastructure and also other facilities, so that the students will be able to compete with other students of other states and the rest of the country. And as you know, that many policies has come now for the education. So it is very challenging for us to prepare them how to cope up and also how to succeed in the education by having this policy to be implemented in our school. So for that we need your help. So today your presence here is really giving us hope, and also you show your solidarity and cooperation, and that make us to feel that we are not alone, but our own representative from our constituency are here to be with us, to see to our need, and especially to how to bring up the education to the level which is required for the society and especially for the future of our students. Di kumulong mana nak kalian jong i sister principal, ati siya kanina nak kalian juga pat nak kalian jong ke sekolah dalam bejan mah, nak kalian jong berbudilit karngor di negeri Barim mah negeri sekolah. Kalau kamu seperti semua setengah hari di sekolah, nak kalian jong profesional kondesu, jadi member jong MC di sekolah juga. Pat hak beri buat kini kalian keruk sedih. Kali keruk sedih kali nak kalian coba MC dan siapa. Kamu tahu kalau dia jadi MC yang coba CMC, boleh CMC kalau kita siapa kedua mengenang dari kerok sedih, pada pensiap hari di kerok atau barbah kalau jadi klaim, kita bawa dari jingkupu dari jing selai jomplay kalau Melayu apa pun di kerok kumpak kalau mereka. Dengan nanti mana dari sister tu kalau dari sister dari klaim, kami di classroom dan kira nang ya Cina, main dari joki. Dan kalau kita coba lagi, kita rekat ke sekolah. Nak ada gubol, nak ada minta ke classroom, nak ada dua peta, kadang peta juga. Kadang peta juga ada juga sekolah. Ini mengatip nak ada juga lagi berkat lebih. Tapi bandar yang jom pi berkat bertip, dan begitu berkat lebih berkat nak ada jingha jingga. Kabel jom CNN secondary school. Ini semua komen. Nak ada juga semua komen. Semua tua ada semua komen. Sekarang nak ada CMC ke sokomen, nak ada managing company ke sokomen, nak ada sistem ke sokomen, baki noi kai kibar rim, kita noi kai kibar rim mula teribrai kai ngiru sokomen, baki ya ka standard jom ka school hadiri segi mereka. Ikbi ikpa ke sokomen, baki ya ka standard jom ka school dalam kiu. Habis kita ni standard jom school dalam kam lingkong siap ya ka disiplin. Baki la kong ni ko poa pertama ya ka disiplin jom ka school. Sekarang hadir sister gelsimpi yang ada di sekolah, ia kajing kiu juga sekolah, disiplin juga sekolah, lagi di kena sekolah, lagi di kinoi kai, di disiplin. Kalau kampung sana yang ada kajing kiu juga sekolah, hadir examination of fair preparation bah. Isopen menoi kai, kita kai di belum committed, kita belum dedicated, bahkan juga pau kita sacrifice kinoi kai, kita dapat udah kekur, udah dapat tajam kinoi kai. Bagi orang yang kebensian berai, kumham hatam, nak bertajung kinoi, ikna school, kibuan school hanglia pojong CNN. Dia kena bersiap orang sistem. Pada borok hingga scam kalau di nak ada apa? Yang buat berdiri ia ka admission haki school kiba kamha. Kemudian disiplin, abang disiplin dalam syadok. Ada ka uniform, ada benda ka jing Kajurong kena, kajurong likai, but your overall development depend on the discipline of the institution. Baru higa syong apa ka institution ni ya ka discipline, tegi ka discipline dalam school. Bagi school quality ka long ba dari system, dari juki kita ai ya ka commitment ai ya ka spread ya education apa jong berjelaji hipa koi. Bagi sokomen berkeburung ke kerau ngajong nyai ya ki sister jungi ki father jungi istul missionary dari balang Katolik, dari balang Blake, dari Preston, dari mentari Wakeaway, dari Sekasi,
sponsoring bagi hidai nak yang jong di missionary di Balang Kristan, ada ke Balang jong boleh dari seng siru i ke JQ di sekolah lebar. Nak yang jong di members ada ke peraturan jong Balang di Kershan, komta nak batai ke ban spirit ya ke ban berpiang ke tim jumlah ko yung mani leban kan ai ya ke kita ke staff. Dengan boleh ke pang di sister ya ke komnen ke jong hi bagi suhu oleh sister boleh jadi nak kata jom kam hak pada bekerja mesin. Dan jom suhu nak kata di kuat rumah ai yang akan di start dalam tak imlang sana. Kejiwan sister jom ni minta hak ni lah dia minta hang ni po abot tuan lang ni po bosek nam. Rosario Secondary School. Kemana ke po nak yang tai Rosario laki hak Rosario. Sister menangis dia berdekat Malaysia po Rosario School of Tiru. Nak ada sesuai juga pengen nak ada ini hak yang kapan melasur yang admission dan tekna berperok hi ke be jingi be nak dia tahu kata bolong disiplin pakai jingkio di sekolah community penagalian jong ki penagalian MC kamtang principal yang yalam di sekolah komune maka bani kolisya berot kami yang cooperation yang jingkio yang kai MC bagi mekipa. I stand here on behalf of the staff and students of St. Anne's Secondary School, Mount Awar. It is indeed a great pleasure to have had you in our midst this morning. We express a deep gratitude to you for having come to our school. Thank you very much, sir, for giving us these computers. So let us give him a round of applause. Thank you. Light one. Yeah. Give her this one. I don't mind. Thank you.